Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Mike iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ni Lenny nga asawa. Addaan kami iti dua nga anak. Gapu takayat ko nga ipaay amin nakasapulan ti pamilya. Nagabrodak ijay Japan. Ngem saan ko aninamnama nga iti panagawid ko ket saan kon amasangpetan ti asawa. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka matin, Lenny. Bumangon ka kumamutin Tasikat yung mga sikaso kada kita ubing. Mapanak agtrabaho ita. Siyak pa ilang agluto iti kanan tayo. Trabaho kala trabaho. Awan mo ti pagbalbaliwan ti biyag tayo. Anya? Puno mo't Idi nagkalay sa ata. Ingkarim nga ipayan na kitinapinta sa biyag. Ayan na nga rod ita. Maawatam kumamot Adan di doang anak ta. Ay, namukla kumakastoy abiyag ti ipaay mo. Sanak ko man ang nakikalay sa ken ka. Lenny. Ultimo kawas ko. Sanak pa yan ang makagatang. Pasensya kan. O sige, inakagtrabahon. Makaamu ka ang mga sikaso kada kita ubing. Pagkinanatapay pare. Agmerienda tapay. Sana ka namin katitay kat. Ne, apay ngay. Di nakakadiin lutuan ni kumare. Nagluto ak pare. Ngam jakon nangan Takasanomat namin. Big-bigat nga agong ungot ti asawak. Amang ano di na nagustuhan ti inluto. Saan man? Ngam, ti kunana kanya kitay. Diyak ka nung maipaay ti arapaap na anapinta sa bihag. Ay, una yun ti asawang pare. At damit tan anak yo. Maawatan nakakumamit Isong arod ti ibagbagak. Ngam, saan matlat makahawat? Alangan mat nga una umpay dagiti kayat na agatangan, ngam dagiti kasapulan, dagiti anak yo. Kinapod na. Pampanunutok ti agabrod langan. Ha? Kabala mapanawan ti pamilyam? Para kadakwada mo't lang taramidag. Kan, tapno may paay ko ti panagbiag asap-sapulon ti asawak. Ay. Dayta ka na yun ti pag-apapaan mi. Sige, dagan ka dayta pare. Sa bagay, dakdakal ti matgadam iti abroad, ngam dito'y Pilipinas. So nalaeng, tamaya dayo ka iti pamilyam. Huwag nga ron. Hanggang sa nabali. Uray 2 atawon laang ti panag-abroad ko. Oh, narabyan ka manan, Mike. Nag-overtime kami bakit? Imbag lamay na yun iti sweldo minton Sabado. Onya, nakaluto kan? Wen, imo na kamin anangan ka dagiti ubing. Mapan kamutan iti kusina, taing kamang rabiin. Mabit lang, tagi na naagpay. Ay, wan gayam. Adayaw awis ti gayam ko ani Presi. Agtrabaho aklangan ni Ili. Pangananday jay. Agawid akmat laang amin alam. Ngam kasanon dagit ubing. Asino nga iti mangkuyog kadakwada ang mapan iti pagadalan? Awan mo ter aramidon ni Alma nga ading mo. Di isupay laang. Bakit? Sikati kayat dagiti ubing. Tas sikati inada. Kan may isa. Saan mo takanayon nga Dani Alma dito balay? Iso saan kan nagtrabaho? Siya kung ti makam mo. Kayat ko nga ron ti agtrabaho. Tapno magatang kumot dagiti kayat ko agatangan. Lenny, panggap ko ta agabroad. Sana ko nag-construction. Agkidawak iti tulong ni insan ko asan niya. Tapno nadarasa ka maka-abroad. No, idi pa ila kumaan na panunot mo dayta. Santay ko man nga grigriga takastoy. Di ka madanaghan. Agabrodak para kada kayo. Tapno may paay ko ti biyaga sapsapulam. Nasaya at mat nga ron, no kasta. Oh, Mike, anak ko. Si kamot gayam. Umunag ka. Apang iso. Nakaluton ni Alma iti pangrabyan. Mangantayon. Nanganak kitayin nanang.
Adala umay ko ibaga kada kayo. Anya dayta, anak ko. Nanang, ito nung may alawas. Ag-flight ako na mapan iti Japan. Da kayo pa'y ko mati makaamoy ta asawak. Ken, kadagiti ubing. Ne, nagbiit matan ti panangi prosesom kadagiti papeles mo, anak ko. Tinulungan na kami ni Insansen niya, Nanang. Kasta ka de. Wan, Nanang. Sarungkaran yung to kumakanayan dagiti anak ko iti balay, Manong Mike, Umadanigaya man ti panag-flight mo. Wan ading ko. Sana bali. 2 taon lang ti kontrata a pinirmaak. di pala ni Manang Lenny ti agabroad. Sana mabalin ading ko. Tawan ti mga sikaso kadagiti anak mi no iso taga-abroad. Uray mo't ngamin adda ka na yun iji balayo. Di namot maasikaso iti nasaya at dagiti ubing. Isang orot ngayon mayak. Da kayo kaninanang ti pangibilinak kadakwada. Kanayon to kumasarungkaran nyo ida. Tama nga no sana mailutwan ni Lenny dagiti anak mi. No, kasi mapanitayan dagiti gagayam na. Wan, anak ko. Wan Manong, di ka madanagan. Saan ko abaybayan dagiti ka anak ka? Agyaman ak unay no kasta, ading ko. Hello Lenny, kumusta kayo ditan? Kumusta dagiti ubing? Nasaya at mat. Okay kami lang ditoy. Naalam ka din dyan pawit ko a kwarta? Wana, naalak, itaylaan. Oh, ikatangam iti ka ng dagiti anak ta Wan, gimata nga kitayon. Nasayat nga ron no kasta. Ay iwan gayam, sumarsarungkar ka di dananang di tabalay? Ay, saanan? Imbaga kadakwada nga oray sa andan nga umay dito'y balay. Nakabalak nga ilutuan kan pakanon dagiti anak ko. Lenny, nagsakit dagiti ubing. Ninanang ti adda tumultulong kadakwada. Iso ara umam kumamad ti inak Sige, baliwam tulangan ti umawag. Bye. Hello? Ay, pinutad ng ti saritaan mi. Anyamat ang asawak. Di nakpay kumustaan. Hello Manong, nakaawag ka mat. Wan natin ko. Awawagak ni Manang mo, Lenny. Saan mo't nga green di cellphone na? Sana nagawid ni Manang Lenny iji balayo. Agsangsangit iti ubing nga imay diti balay Manong. Saan na kano nga inlutuan ida sakbay api manaw? Anya? Ay na Manong, di mo ipawit amin kan kwa na ti sweldom. Saan mo tadagiti anak yu ti papapanan ti sweldom? Anya ti kahit mo asawan, Alma? Jak kumakayat ti makibiyang iti daytoy. Ngam, manipod awan ka ditoy. Kanayon nga awan ni Manang Lenny iji balayo. Kan may sa, nagado ti kaaruba nakakita kan kwa na iji ili nga adda kadwa na asabali a lalaki. Anya? Wan Manong, mabaybayan na pa yan dagiti ubing. Sige nga rot adin ko. Umawag ak tumanan inton bigat. Bantayang marot dagiti ubing Saan mo ko may daabay-bayan? O sige Manong, agan-anad ka kumadita. Apay Alma, anya timpulpulong mo kan ni Mike, ha? Manang Lenny. Dinak man awagan iti manang? Saan aga po takabsat na kati asawa kat saan ka patulan? Ala, tapno ibagakkan ka Manang Lenny. Nag-abroad ni Manong Mike, tapno maipaay na tibiyag asap sa pulam. Ang amita, lipliputa mo ti kapsat ko. Awanan kakit di tibain. Apay, mapanaknakam alipliputak ni Mike? Mismo ani tatang tinakakita kada kayo iti lalakim ija ili. Iso di kan makapaglibak. Ulbod day talakay. Saan nagpaiso day ta? Anya day ko namli na. Ay, manipod ita. Saan mo ang maala na giti anak yaw? Kabayatan nga dapay lang iji abroad ni Mike nga anak ka. Pasensya kayong tatang. Ni Mike ti rumbang nga pagdawatam iti pambakawan. Naskan nga agsasarita tayaw, apaman asumangpot ti anak ka. Saan mo pa amasikason na giti anak yaw? Gapo iti sabaling araramidam.
Ibagam ka nga ulbuda ko nalakay. Ha? Saan mo na maala na kita anak yaw? Ala, pumanaw kan manang Lenny. Di da ka kasapulan dagiti anak mo. Managing bubukod ka. Hello, ading ko. Kumusta kayo? Nasaya atay mawag ka manong. Imay ni manang Lenny itay. Kaya't nangalaan dagiti ubing. Ngamjak intulok. Ha? Ay na, pimanaw man ang ti asawa manong. Jak amo no sa dino man ang tinapnapanan na. Ibaga na pa'y nga ulbud ni tatang. Anya? Kanayon nga awan ni manang. Sana matatao iji balayo. Sana bali, Alma. Umadanin ti panagawit ko. Ngam di mo ko may bagbagakan kuana, ha? Wan manong. Urayan mi ti panagawid mo. Wan ading ko. Agrenisot kami nga agasawa. Mabitlaan. Mike? Siyak nga ron. Simbang puta kon. Ah. Apay anas daw kay ti panagawit ko. Saan ka kadi amaragsakan? Agore ka. Sino dyan dahi di kusina? Ako. Ni Lloyd. Tinangiso katam kanyak. Pakawanan ako, Mike. Sino ti bisita mani? Saan nakabisita? Siyak ti asawa ni Lenny. Ha? Nabayag asin naganak dahi ta agundaway. Nagawid ak para kadagit anak ko. Nagabrudak tapno maipaay ko ti amin akasapulam, Lenny. Ngaman niya ti inaramid mo. Hanggang sige. Itad ko ti wayawayam. Tinapatag. Agtalinaad iti puder ko dagiti ubing. Mike. Pumanaw kayo na. Pakawanan ako, Nasulisog aklaan. Pangaasim ko matay ka nakpay ti may sagun daway. Di mo pinampanunot ti ado arigat kin sakripisyo ki Jabrod. Ay ayatan ka unay, Lenny. Amom dayta. Ngaman niya tinaramid mo. Dahiti ti isubad mo ita amin na sakripisyo. Mike. Awanan kay tibayin. No pamakawan ti kayat mo. Mapakawan ka. Apay kit dinasan. Ngamjak may ka rin nga agsubli pa iti panagtalikokin ka. Kapo iti panang lipot mo kanyak. Si Mike. Pakawanan ako, Katsig ka mo talalaki. Si kati makagapuno apay ang nadadahal ti pamilya. Mike! Gusto! Awanan kayo iti bahin! Magantayaw, Mike. Anak kao. Sige lang, tatang. Madamdamak to namangan. Anak ko. Saan mo napanunutan tinaramid ti asawam? Jak pulos ni namnama maramid ti asawak ti kasjay, tatang. Saan ka pala nag-abroad iday? Agam addan relasyon dalay ni kan Lloyd. Iswa ka na yun nga awan dito balay iday. Sapay pamilyado mo't nga rod day jay alawid. Di dala pinampanunot no niya ti ibu nga tinaramid na. Tatang, agbakasyon ang klayang. Agsubliak mo't lang iji Japan kalpasan ti 2 bulan. Kunak man no di ka nagsublay? Agsubliak, tatang. Isoda kayo pa ila kung mati makaam mo kadagiti anak ko. Tas imurot mo tin ni Lenny iti dadya lalaki. Urasan kan sa ngagsublayin. Iti kasta mabantayam dagiti anak mo. Duwala nga tawan, tatang. Duwala nga tawan. Katinto nagawid ak. Diyak to nagsubli pa Jabrod. Mala, adakan ka day ta anak ka.
Sa nabalay, adamat ni Alma ang mga iwan kadagiti anak mo. Agyaman tatang. Nawanan niya man na anak ko. Ala, umay kakinding. Hintay mga ano yun. Ay na, Mike, anak ko. Naragsak a panagawid mo. Agyaman nanang. Ala, aginanaka, anak ko. Tamang isaganak iti merienda tayo. Ayan dagiti ubing, nanang. Ay, Kurt, napandamanan na ki ayam Ne, Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. sige. Panawan ka pa, tay sagaanak ti merienda tayo. Sige lang, nanang. Barbaro mat dito ang numero. Hello? Hello? Mike? Lenny? Nadamag ko anak kaawid kan. Mabalinta ka diti agsarita. Itan niya pa'y lang agapo. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan ta. Tapinili mo ti simurot iti dadya lalaki. Mike? Pinanawan na kami a pamilyam. Isa pasensya kan. Ngam awanan ti ganas ko ang makisarita ken ka. Aging gaita, sa anak pa'y nakasagana asmangoy ti asawak, Mr. Lonely. Napakawan ko ni Lenny, ngam addalat ta panagbuteng ko, nga amangan no ulitin namanen, ti inaramid na, apanang lipot kanya. Daytoy man ti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Mike. Pagayam a Mike, awan perpekto a tao. Taamin tayo ket adda pagbiddutan na. Awan dakes na, no pakawan na masipupuso ti asawam, no lakit di ta nakaamiris, kan nakasagana ngagbalbaliw. Ala, sapay la kuma, tamaurnos to ti amin, iti nagbaetan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Mike, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.